no numba pai mu sei no a da ya na meka kyerɛw sɛ ɛyɛ nea Ghana fo nyina ɛhwehwɛ ne mu kwan no ɛbrɛ ɛna aso sɛ yɛde ɛsomwo ɛno yɛato ne din sɛ hot bite na hot bite ɛne ne kaseɛ ne ntoasoɔ nyinaa ɛna yɛde ɛsomwo na wahunu nsɛm no sɛne ɛtwa gu ɛwɔ Ghana ɛne amanɔne nyinaa na abusua yɛtena si ɛyɛ nnwumakuo bi adaworo ma ɛna wɔn asɔ yasene a yɛde ɛbrɛ wɔ na da ya na meka sɛ wanhunu a woya enkɔyie midimafo ba center adaworo manti wama yɛ baabi partner sɛ yɛmfa Ghana nkɔmɔ no ɛmfa mɛsom wɔ kama na ɛhɔ na yadeɛ bia efiri wutiri nua no kosi wobɔwra no wodi duru hɔ a wotu aseɛ koraa na mmɔ de brɛ time ɛde bɛto soɔ sɛne ɛbɛyɛ a saa brɛ ne bɛduru hɔ no na watu aseɛ kama paa yɛ a ɛkɔ a ɛmba bio ɛnyɛ ɔno nko a Joss bread and pastries wamo ɛde Joss hot kenke ɛnso abɛka yɛn ho ebi ne nyinaa ka ho no bi a sɛ woduru hɔ na sɛ wode Joss hot kenke ɛna wode di udwuma a ɛkɔyie paa abusua ɛnyɛ ɔno nko a yɛnya di Joss hot kenke wiye sɛ kim 3 Ghana series pɛ no yɛdi wiye sɛ kim a the sciatica expert the sciatica commandant 21st clinic wamada roma and wamo nso aso yasene ma ena nwumere yi yatena se ede Ghana nkomo ene amano ne de ne nyina na emum saa brede no de ne yɛbite ne hot ede ama wo no yɛde ne nyina abesom wo kama na yatena se ewo SOMPA 106.5 FM Accra ha yayi se Asante Mantam mu ena wutie ye ne a ɛno nso ɛyɛ SOMPA 93.1 ya ɛno nso gyina mu dendenden ya ɔmanfo na ɔhori nyina nso enya bi atie abusua hyɛ nso ma me sɛ Adamfopa radio ɛno nso wɔ France ahenkro pari no ma wɔn mo gye nsɛm no nyinaa ɛde afam SOMPA 101.1 wɔtakwa 103.3 ɛno wɔtakra de SOMPA 106.1 ɛwɔ Tachiman SOMPA 98.9 wɔ Sunyane SOMPA 90.7 ɛwɔ Nkranza SOMPA 101.3 ɛno ɛwɔ Doma ɛna fe Doma FM 100.7 wɔn nso ɛgye kaseɛ nyinaa ato apete kanɛsie ban radio nso ɛfa ɛna fe Kingdom 106.1 ɛno ɛwɔ Mankasim ɛnso egyina mu dendenden ɛwɔ hɔ abusua join ne ɛwɔ YouTube ne so ɛna ɛna mo sɛ ya ɛyɛ SOMPA FM live ɛna www.sompaonline.com nso yegyina mu dendenden wɔ hɔ ansɛm no ɛdɔɔso paa yɛkruche ne kama ɛde akogu hɔ a ubenya bi na wakenkan ne dodoɔ mu na bibia atumi ayɛ fine abusua me den ɛde ɔdoma nkoma kyeame ɔbrempɔn nana kwaku ampoma afei tan waso na nkomo wɔ hɔ ɛnɛ yɛwɔ hɔ a ne yɛhu sɛ video bi nenam abɛfo ntentamfidie ne so firi enora ne de banoa besi enana dwi ahomache no de bano de woni na nam social media no so a obi a ka bole senior high school de na asi hɔ amanfo yɛ #bole amanfo ɛde na asi yɛ kɔhwɛ ya teacher ni ɛna ne jese nani abre ne ho den ɛne ni student ɛna wɔn mo sepe wɔn ho sampran ɛwɔ hɔ a video ne nnamu den na Savannah Mantam mu ɛna asɛm we poten egina ɛno nam so ama yɛwie yɛ ni hwɛ ya teacher ni no din adodo na de ma yɛ friend no Razak Arafat ɛna wɔne abaya akoda akora fa yo mu video no kakra picture no fato suma me abusia join ya wo YouTube ni so sesi a SOMPA FM live oba SOMPA FM live obeba behu pictures no bi na hwɛ sɛ ne wo mo position a wo mo agina sɛ ne wo mo abomaden sumpiri wo ho na wo mo ye wo ho bie ɛwɔ video no mu no na nya asɛm kuma ɛno na Ghana fo bebre atu agu so ɛka bie sɛ naano ɛna Jape krom baako bi si wɔ hɔ no na yɛ science lab sɛ ya we sɛ nso am sɛ chemistry lab ɛna asɛm yi kosi ye na science lab de no kra no besi na yɛ nkanwie na tiefo bɛka ya na adum hɔ kra mpo na baako bi nso na mu sɛ mo kai kitchen stool no ɛno nso so de kra no ya nhyɛ da nkanwie ɛna headmaster no de free mu ɛne sɛ na nsɛn bɛ sa afintamu anie no yɛn ka na sa afintamu anie no ebi si ye o Jape krom ma baako kra mpo san si ya ɛno nso kra no na teacher ni di kwabrane ato fam ɛwɔ sɛ classroom o sɛ lab ho ba bia no so wo ye gu ne mu sɛ ya ɛna no achi
K University de so kura beto mu a eno so koya asem kura me kire K University Senior High School ɛhɔ so de ba ya ɛno kura besi nne ye nya hunu ne poma sibre nya hunu ne duagubre ɛne sɛ me ne wo kasai we nso ye Bole Senior High School teacher ni na gina hɔ ya pocket wa staga kama ɛna akwada no wono so na egina hɔ a wo gina ne benkum so wɔ saa no na wo mo sumpini wo mo ho saa abusia sɛ wo join ne wo YouTube ne so a ɛyɛ SOMPA FM live na bɛhwɛ ade ma mesesi a wo de fa comment to wo megye bra kenkan ɛno nti ba yɛ no na amanfo bebre ebusa asɛm amanfo obusa ne sɛ na Ghana no kraa no ade na aba aso ɛyɛ nkwada no na wo mo asoro ana mpanimfo na yɛ mpanim bɔne ɛna wo mo kye nkwada awe wɔn saa na so akwada no nso so no panin so abayo na sɛ wa ama ne kwan a wo si dan yo ɛna ahwɛ video we Bole Senior High School de no a utimi sɛ wo mbienu nyina nda mutual consent because wo sɛ ne wo mbienu nyina share adwuma na se sɛ wonya video ni bia hwɛ a wo de bra Facebook YouTube ne so SOMPA FM live na bɛhwɛ ade wo mo hyɛ dan nya abotre sumuchi wɔn ho a kosi sɛ afɛ de wo mu sɛ afɛ bre na duru ye betimi aye ho adwuma ɛna wo mu pia adwuma ne digu hɔ ɛhyɛ adwuma ne kama abusia ɛno na nam so ama GES ɛde ɛho nkratase ɛde aba montre so kyerɛ sɛ wɔn yehu video ni bie na video na wɔn yehu no kure ni nyame anim ni ɛyɛ mfrɛ ni mu nsɛm ya ɛnsa se ye bodin kura abɔso na GES sɛ anim yɛ kasa teacher ni yɛ frɛ ne sɛ Razak Arafat wɔn interdict no na wɔn ka obi a wo kyerɛ biology ana wo kwa kyerɛ biology yɛ rekɔ chemistry lab ɛna kwa kyerɛ biology ɛno nti wɔn interdict no a wɔn yɛ nhwehwɛ mu den ɛwɔ asɛm ne ho ɛkwankoro fa so ba ya teacher ni etimi ni student ɛkɔ sɛ lab science lab ho biology lab ho chemistry lab ɛkɔyɛ wɔn ho bisa deɛ na teacher ni no hugu akwada na ni so a akwada ne di na chie deɛ na ɔka na so mu a akwada ne di na chie ma wɔn kɔyɛ saa deɛ no wɔ hɔ ɛna akwada no nso teacher ni no deɛ na wɔn nso de yɛ no a ɛma mo mmienu nyinaa mo te mo ho ase ɛkɔpie hɔ saa ya saa deɛ we nyinaa no akɔsie ɛno ɛyɛ asɛm kɛseɛ paa ya amanfo no nyinaa aka bia na GES de ɔma no atum ɛno na saa bere ya mene wo kasa ya National Council Edema Parent Teachers Association wɔn mo PTA fo wɔn mo so de nkrataa de aba no wɔn mo krataa no de ɛkyi wɔ wia ho nwi bebre asa katia de ni bi na wɔn mo ne edi kan krom se saa de we yɛ asi wɔn mo cassette afiri ni tiri we si ne nanse from Amina to Zinabu A to Z ensese Ghana ni bia kura ye bibio moma we kura nye ne atwa to na ne ye be kye no we wo mo kaseti ya pa eno ye ne ye di kan afa ne to so mienu wo mo ka de ache GES sese ne e ba ye animanimu ye wo matu ho anamo no o me mo nsema GES hia won ya de pa eno nti wo mo bo GES aba so ena bio akwada no aba ye se ne wasumpuru ne to ya wogina hoyi na won say na forgotten country pen abejafo kan say akwada wo no atwa picture esa atwa na ni ahwe na chi be de na teacher ni nkwohwe na ye hye ho nanso wo mo ka say akwada no student no ene na busua no wo mo no mo gina pepepe ene wo mu usu say wo mo no mo nyina akro say ade we pa asa ade bi say bankyere de akonutunutu obi ba ya ase ni nyina wo mo ka ede atoso say enya de a eye kura afei wo mo san de aka de atoso bi yo akire se ye koya nimu no ye mfa nhyehyɛ GES mmara no a sexual harassment we kura sukum ho no wo san koya no na ye mfa mmara no nya adwuma na ebe ya ayifo dofsufo kura ma gi asɛm no na full legal action wo mo fa nya adwuma ne sa ahonti ye kwa ahoma no so na me ne Gabson Kofi Raf anasa Raphael na national secretary Edema PTA ye ne no akobon ko ne abusa se wɔn nkrata yɛ ba yɛ a amanfo sɛ nikura yɛ prekesene wɔn nhyɛ da nhunu so wɔn kyerɛkyerɛ aseɛ ɛmfa ma yɛn Gabson wotime nka hot bite so ne yɛ SOMPA FM maadwoe majo so ba to ana mne kasa hi obrempon ni o obrempon mi nya ɛsan nyame wɔ hɔ na wo nso nsɛm ne gwede da nyame bi so de da ban ti bibia ne yɛ bɛka wa ai sɛ kuma se boro no bi baabi yɛ da ban baabi yɛ da nyame ya no kopa mo yɛne yɛtiefo da asese wagye brɛ ne yɛbɔ nkɔmɔ wɔ nsɛm bi ho na mo de nkrata bebre bi aba manfo sɛ nkrata no kro mo kenkan ya mo hunu asa ni no kra yɛ prekesene ne kakra ɛde yɛ mpɔtin ne wɔ mu mo se yɛnya mo dan PTA fo yɛnya mo dan
Oh, the big matter was now. My first acquaintance so at the chairman a more dreaded ama. One was here for you now to travel for a teacher for chef. Oh, no, be said the addition to and or mine can't go Eden Akumaso. Now, the actor in and the top one says, you know, as I work for no, you cook a National Council of PT, no. As some about one tear, Yenya Bakwa, or Cheshire, I found a Zach Arafat. Oh, no, child, they were born in senior high school. Why, Bonnie, I was fast so any school or buy a bacon. I could that. I was school, no baby, said the moon for Nina one summer. Just a friend Abadabon, you know. The big guy can say, you know, as our folk people, their course, no, your name, your castle, your tear saying ye were condemned act and alleged act of sexual misconduct by teacher Nina, a friend of Razak Arafat, no. And they also castle, your year, no, a betrayal of trust and a crime. Yet they say, I'm quite a good school near the crochet at Jerusalem. Or must I be a pan and say, on the Poncorano by. Or Merchant Quana so. Na Sabio, on be making sure say, Unquano, your Mofa would ye any Sabi, idea, and we have my coast, so Munco idea. And when they hear any ever wanted here, Papa, and they hear my. Now, I change the Wakaquano. Why, yeah, dear, that different or a teacher near said what one more Papa, and a 1 or 2, you know, a teacher from Bra, Yashamo Mokana, so Monfanya, I don't know, a betrayal of trust. Your friend will be in law, no. Local parentis. And yes, also a crime. Do you know a criminal conduct? And I don't know what associate be as a fatano. The best say a buying penny for the police for no or more prosecutor no. Na GS for no so into an amount for fraud and a more body care to know a to assume kakra, but in Sipayo, yes, or my interdict no a first step, but among to also. Na omo use this manner process no na baby I him say that different say the why and why na omo this meet no omo dey listen no omo yin di kwan free a chese pocket mu na ye be say GS no e che bi ada ho a ho nkata sem no enyam pi abonte ma enhye mu kina I have friend GS sexual harassment guidelines omo make sure say e bit ma ba abonte na ya better education and sensitization for all stakeholders. Now you have built a capacity, a resilience tools and systems. A whole schools no more. Now, boy, my sebio, it's my protected. You koda more schools no more. Then you come from only secondary schools for one. You come up primary GHS for you now because I know more we know. And yet, Nelson, okwa bako semwa. CS. That is much mentioned at least my child 24 years. But yes, sorry, I don't want them. The social media number, I did see and I didn't shut up over the best say, into one more now. The Shankan Kono, the Timmy Ashimukina. We are want to buy a number share a Chilahono, no E1 no hono nam worker NCPTA position and recommendation on the way forward. My was about to preserve professional standards and protect all learners. And now, you are calling for full legal action, and then you are urging the Ghana Police Service, DOSUFO, to collaborate with the students. Now, now, said students don't have some. Say teacher na enforce no. One more shada. One more no tips and mutual consent. And one more switchy one more. Menya Mr. Busa say. Obi ni na de to ho a. Na wo twam a na obi ani ni ho a na e che so konfo okofa ye be cho so konfo na se be ka se nipa na on da de to no ono so wan hwesu yi na ba be fa ndiema wonko niema me busa na sa no ho say yam collaborating with the students no de ti am se busa wo na say maka ti dua say teacher ni bia o chi ade ana ha no ye won bra ye friend code of conduct for staff of the Ghana Education Service me bo ana enokre journalists, money code of conduct for journalists. Bebre. Doctor for money code of conduct for doctors. Obia. It is all called Tia, what the Sambrano Tunche. Now, all the Rasha with some of the Fofra. The back of the Nippon now, here and the South of Fofro. So, on no way against a yellow. And as one against a yellow, yeah, can watch them on also.
ɛno deɛ mɛsrɛ adabaraka mɛyɛ nkɔkora ɔtoro eti na ɛsɛ ɔyɛ student no na ɔyɛ adult ɔyɛ role model wɔn na ɛsɛ wotu anamɔpa na tenetene akwadaa no ɛna bible sɛ gyini bata akwadaa koma so ɛde aba na ɛdɛn ɛtene no sɛbi evidence sɛ de nanka akwadaa no yɛ no ɔno na wotu ahyɛ tikya no so sɛ ɔno ne ɛnda a ɛna tikya ni no kora etu anamɔ bi sɛ a ɛbɔ tikya n'aba so yɛbɔ tikya n'aba so sɛ wayɛ ade nkɔbɛka so wayɛ ade ɛno nka ahwɛ a wɔnya promotion kora na akwadaa no so no afei bi ɛsɛ fata sɛ ɛde ma no no na ɛde ama akwadaa no ebi ɛkya na du no wakross red line no yaso twe bi ɛsɛ fata ɛsɛ ɛde ma no ɛsɛ ɛde ma no na akwadaa no yɛ vulnerable yɛanhwɛ yie ne saa nkɔmmɔ yi yɛamfa no anka no sɛ deɛ ɛsɛ ɛka no na de deɛ ɛsɛ afana nyinaa no yɛnka obi adeɛ a wei na akwadaa no ɛfo bi enu ɔdi ɛwɔ mu 1 sɛbe school hɔnom no sɛ yɛ no kora sɛ yɛ labs a yɛhu pictures yɛ labs laboratory hɔnom akwadaa wɔ labs key student okuta laboratory keys school laboratory keys okuta akwadaa nsa dabi mɛsrɛ sɛ saa nkɔmmɔ no ɛnkɔ why hot okay me da se pa na sesi a no mo preventive measures ben na mo recommend yi preventive measures yaka bebree they be kind of say as a mind down and they say strengthen child protection and safeguarding policies in all basic junior high and senior high schools technical vocational schools with regular training for staff parents and students so it's come here you know you say yeah check how anameboa no kura pa education sensitization enti eno hia pa na esiata so aka say yeah establish confidential reporting channels in every school for students to report abuse without fear normally one my akoso but won someone ba bonten and am eku and nsem bi a sumase ekoso a eja manfo di ni nyina no so ye ka wasem ye toso mi ensan say ye no so asawofo kuo no ye wa sɛ say ye ni other stakeholders in education no they be intensify PTA sensitization programs on boundaries the BBC here kwan no protocols ni ensen kwan be na be fa so any boundaries because na a consent so a kwan be na say the fa so and na the also talks about child protection ni nyina na say hwe na also enforce the strict compliance with monitoring of GS code of conduct with stiffer penalties for breaches by all stakeholders and also the year one sem and then GS for your bomb about so makakase or medical to an mobi now they'll keep on updating us right now the have they can say when they may have so maybe a crown continue report and recommendation meaning we and it will be that mean me young be that enti every young come I say any GS for no kapa you know mo kan nyo nyo ejuma na mo ye public service enti as a public interest no it's supervise say omunya documents are no ma keep okay our marker so so omutumi publicize na obi ehun what is in the recommendation na aboy na ehun say ejuma na omo ye no ekoyi abo ma baso si so be so baby a ya kan wa se na ahye omo kina na omo tuma ejuma ni Gabson me na ase ne fa yenkomo nsia na we no afa na aba eno nti yakoya nimu no ne wa kire bia ye be san ba ne abeto ankomodie so why ya man kaya ho na obi na da se be yes yeah da se be bre abusia Gabson Kofi Raphael wono ye national secretary church for penny edema National Council Parent Teachers Association me PTA wo mo nkabo mkuo no na ye ne no abo enkomo no nti sane wo mo so hu nsem ne fa ene sane wo mo je no efa no na wone yen abo emu enkomo no in fact wo mo nsem no edoso pa but ene watimi abo ne tofa aye ne tietie se kwakuo kon sane be ya wo beti ase nti wo hwe recommendations wo mo de ma ye ene wo mo advice wo mo de ma ne nyina waka ne nyina e wa ha abusia bra YouTube no sesi a SOMPA FM live aha nti teacher ni no na staga no a wogina me benkum so ha no na student no na eno na amanfo kura busa se na senior high school wonwie ye si den na akoda yitimi bo ni tisa akoda wonwie school wabo ni tise ya ede esumpuru ne to agu baabi na wodi gina teacher ni anim mamenko ahoma no so mbra sesi a na ye ne ye ne yera Steven Nyani emo enkomo papa eba no adekere enwomasua ene ehonkomo no a wabene pa ne nti efra educationist ye ne no enkobo era nya no timi nka hot bite so SOMPA FM nie maadwo
Me na me tun ka papa na me jo so apom to saying. Erade hu ye mobo pacho no waso e. Me se me hu ye papa. Ye de erade ase. Enwumre de agya. Because asam na aba na ye bon komo ye da sepan so agebre na ye bon komo na agya akoda yi ni teacher video wa ya kakra hwe ana ha ya kwa ho. Me no ase na me de nsia me Stephen na ani ma share ss kakra. Ebo orem kakra na so ye be ndi. Dia ba. Papa eba ne sei ya ye nsuku numu no die pa na asintia obehwesa anya junior high school na ye senior high school junior enano de bia ayi ntoaso de ba ye kakra no ye ka ya no na ye ka access for grade ye ka ya na te koda no ye nhye da hunu bio nanso asa tiesim ewo junior high and senior high school no mu a ejamo na school no ene adesua ne adekere no mote ase die important na ekoso yi. No, no, I say. Say, you know the brain na ekesi na could do the dia you could do. Na if you on one, ekitemu na ebema abeda hon me ni tia ema nyama ko se ne ekoye. But beginning the area na den say obetumi hu ne esi. Na wo school ni de na ibetumi aka say idea authority no and I said the school for no be recorded no because bit me abasa on any country no na we report na start can say panel yesterday the idea na officer interview be spending that and then the yan just about na yan ko just for the road for the road no here and the school for no so was by the say we ni we nsia side na no so we nsia we omo nyim pick for ni to am we nyamba won so a ebe for ase na be hard and say for school 4 year omo ya bibi a ya wo say any say the country man science teacher like any say physics teacher any bibi any say if you teacher no fit say ko punch obi e bi nko kan but o kan dey awa no school ni won say teacher na mo so no ezo no amu no the body no enti ebetnya ba etinye gibi ebetnya ba school for the obo okay e mo bo dia o ba training ma na five o'clock ko ni no science lab me call mo enti ho na be ma school family akọ record na na be ade we ye ade aye enti obi aso obe ye no be a very strict obi ehu but say abada bon ti na omo kan ku bi say that process ku bi say dia kan na ye ko ye kinye say obo we ni o she no okay fine what the end should have maybe let me say the camera ba be see and the mo camera me see na mo fire call you then I'm the two by the can very clear there and yet the first time no and it's not this about abia na one sim no mutinu and auto this egu akwemo f no mo tutu na bo ti akola na say e do edi kan ni na ya ya customer again e buy na ko ti libi sa na hwehwemu to ebe bi no ma di ana e sharp ya ni hu ya ene so betumi abo ma ye bi oho ene nso ano ba nia epie no ene na ye nim fa ho no ene so betumi abo ni tumi ho no nso ano se na ebe ko no ya na de ba ko a niema bi se ba ya na ye no eti akire ya na ye tabusa pa na se die pa na be ba teacher ni a wo kira akoda de ene akoda ba engage in such act na akoda nso beti ase se me teacher ni e wasa me ti ase se me ne wo bibi se ye in this order ya na sometimes ye no mo ye mpanimfo agya akoda na ye se o ya akoda eno ti de na bre o se tetene na kire de nyansa die pa na beba ye mema ne bi so at this point as teachers emi ye be kwa kwa sa na ma say ene so unia o she Salbani no be na we miss pan one time ye ye sin kunyo pan ye kasa se ni na ye nem bi no ne wo ye ko so ye office ni ade ne boss ni ade ne so o ba ne ka ku for no bi e fa no person no what and I say bi o so bi ni se school ye ya ne ku ye de bi ata eh na sabe no no bu ti na o nje kwa wo di ana o de o a chance ti o hwetania wo baji ase no so ikosi o be ka so sempa so sa de ne mente wo ye be sa de wo ya me report so wa akwala no no di no ko nya wo nche kwa nti
first one, both a school or Danda, over the year, not Danda, no end. So thank you. When you say what we creation I didn't know about no trust the normally no. And yet, grandma, when you go to no, almost before for no platform, we and a before or no, or don't have allowing me the second and thing. Well, yes, and educate. Then you said, you remember, Nimpona, I'm not what he has said, and a bear, or Banner said, who knows something to be section or be something to the idea of the idea. You really any in your year. No, what are you not to change? 2 more, or more, I mean, senior school, the next day, near one course school, 10 crown, or your final years, and here 19 years, but normally, 18 years. Or we work now 70 years or the year senior high school, I don't know. Let's work with this age bracket. Mission, but in the body is so. Now, when you are bound, once now, we down with a credit. Also, what going to be a court dining panel. And the school for now, the sons and collaboration. And so, as your money on one was a week in crown when you go out, you crown one more. Also, I started here, you may be say what a year now, a laboratory, no about more now. I do near DNA. Can I come and do this for you? So I can take your books home near there or send it to me there. So, idea. School for no to get this sort of quality. I never acquired my cancer. We teach them now. I'm not with them about it's now we know. Yeah, the children can watch them. We watch them fine. And we are role model. I saw more black. You put my one. We, to the sense that sometimes we try to, it's our work for no teaching. It can be beach and was now or best school or best not Ghana. Or better class or home for over. You can, of course, say what a qualification with the median. We so obey the matter. What must I do and do some of them and won't say. No, and found what temptation and social be a better community. No, I'm sure the woman for friends. How I do, I've now not teaching that. Sorry, I'm not for call. The bush over here and the union in Banya idea. I bet you take your part. And I am pennyful case or ban say, yeah, or the Osun in Batatier. Wait, a month for a talk also power now. Ja, what the Yama Bontenno, Obakaso, medium Hoson. Now, where are Command say? Yes, and they are woman and crat haba bontain, I condemn me, I interdicted teacher, you know. A National Council, Parent Teachers Association, one was what can be at so. I just crumbles with the Bayan Cadofsi for my fasamono, where they can probono, 1 million and tentum. Now prosecution, Bremufa, full records of the law, and fan face teacher, you know. So, what dear Yambran Samsa, not bio. Akwadano ja won pe council bi mfama no na bi akra na akoba ne sei no akonya na adwene mu ha kakra ne ade a sa recommendations we ene anamon agin yes atui eja mo na mo ne gin yes fo no mo ti wa mo dwumadi ase ebinum nso se GS sexual harassment code no e junction so no mo mfa maaye no wo mo apply ne sesi a na teacher ne e fa ne Razaki enya ne so adwuma papa we hu ne sen me that was our question. Yeah, and I'm sure a beboa. Now, also, codified laws now, you can say, yes, you're warning to think on the fragmented. You are not yet distressed to say, I did see now headmaster or an assistant or now on what the Nagrin be added to now the being added. Now, Nature, you almost for say, the star code, no, we are just a member on code in the bar. So the Diana, I said, you have to put table cut also. And if you can never, but I need this school. Paper in the property, made it down the money that found we didn't know the school be in the senior and running time and senior the war. That is our code to a back share as switching out. Also, yes, I am the mouth. And on the day, never a bit trying to say, another discussion if you was a way they buy no say no way and way no teaching or that's a little bit in non so not say a big side in it because and the thing should be there that standard net over. And it's our code no idea a bad boy. I don't want to say a chance so. But said,
Mbrawo we kwano no mbana the idea say mbrawo kwano ya idea be bu ni pe hu say on fa no ho ko she sare di ni. Now the only thing say you she ni a yes and more much no ya idea e be bota na me gidi say o me ma chene no so the fano in law no say hearing say o me kwano no so o me yi ne ho ano o be yi no one that's right how be yi no one na school ni na mo so no obey no one. Now, Mestre did say, whatever punishment be and me knew who are switching there and for the new problem there. Now, my message here so said, near Abbey Crano, a punishment enough. In fact, near to teach me, Apolano, that I know a psychological trauma, meaning in Abbey Formuno. And Yada, I get one. In fact, say, washing what the area be Crano, the easiest is just 2 areas. And I said, you'll be PR, this will be PR. Like I said, on one of Australia, the 2 months, they ain't see the best. And almost a shame on every radio and then I see some demand to quite fast. That means they say, almost everything you have to know is not on one kind of debate or they or ocean winning. No, the side you one, and then on no say, or didn't know what to they can't wait there and yet in Kwame, Apolano, and also Okoyeta. Ya dia rate be mo na ya de tete no eche no ketira ye no ketisa on ebe ye bi na ya dia enti ase ne wo mu dia en na ono so wo bi dia say yes counseling no ebe mo because of the idea that no wo I say ke dia bibi already on one that say on one say the panic no no so be ni na ono so dia mo no ho ti this are some of the issues na hwemu na ebe ma ni na abede ni hu bi dia de beto akata right Mizanyani ebre no nti yemfa yenkomo nkonko hansa na ne kurakura mu na wugya ye ho na futuo be na ade ma ye no mu a ye yempanimfo kakra e wo sukuu mu e montene so adesuafo ene teacherfo na headmasterfo na sukuu no ye ne wo mu na timu no sima baako se wutu ye fo a de no be ka kire yen me da se ahwe na ye ina ehia sebe ndi akono bi opini yi break a trade the enfant say we num yam adidi on mo ya this obi na odi nya na we no enkoye na mo bibi e be dia nse ya jin so afuno ne ma bi ni a bi say ni hu mi e sa de me yen say hu de ni kana ne ye guso e boni si next ne ye e hu ye na e ma danse ni ebi entinke kwa yen ti bi kwa ye school mu le kan na ye kama school for no for right iranyani mayana ase anwure so achepre ni abonkomo ye mi ga se me de maso papa abusia ni pa ne bonkomo ye Stephen Nyani eba no enwumasua ene ho nkomo mu a wabene pa o educationist ena ye ne no abonkomo nti we no nia asie e wa bole sa na ya no mo free ho no bo no mo nka no bole ye bole senior high school say teacher ni a your friend say Razak Arafat na nka Arafat de ka wokra na wutufo a Razak kan din ho wo na atufo na o de banchi abayi e di nutu nkrofo na akwada nso akwada wo afa na wo wie wo tworo wase ya wo nwie ye timi bu mu se ya ebu afuni e wo table so ya munya isa na enye we nyina ye enkoma aba ye bomu GS akasa afa ho PTA fo edwam de atoso se ade na ekoso ne de enye kura na we definitely Rhapsody fo besom no amadomu asuko enom nkomo ne de ama wo na busia ka ho join ye wo YouTube ne so na sa be enjoy kakra teacher ni na staga kama na akwada no so kire backless utim se fato so na opre tim se de mu ye pa amanfo enjoy omo enjoy mo enjoy bi o YouTube ne so SOMPA FM live be hwa de ma misisi a na mom we se yakoba ne se wan hwe yi a sisi ade betimi anya no me ne ha me no no sisi ade ura se ne teacher ni wa ye bo se we hu na kaka ne kotodwe ankoba yie na se tefa so a na nyudwe ya de stroke na be ka ho we obi akoma e be kosoro akoma ya de pressure ebe ka ho wan hweye na tefa nchen na koye kidney failure na asem na kura akwa kese na afia kwa konkro ya de tumirika fo ne chemu abidimafo e ba center
na fe yentu ase ekura mfama wo se wo de yade we a bobo su nyina kura bi wo so deda ana wo huhu nsunsanso bi a midimafo ba santa so ye e na mekanfo de ma Dr. Time da so wase wo de bre ne na e na ye na ade gini ye wawuo ana ne de sofi abo na furu so nko a e na no de wontimi nya ne ho adwuma ne o hye su kwatwa da ka mu wontimi nya ne ho adwuma na emom se wo te ase nko a ho memframa de brana kache e wo abu akwa agogo oni aban suku nu ho ne de animhwe enkran ha so so ana ye mfafra mu ha ba bia no a ya na ado ani a che mo poku ase mayira ahodi odu wa yade no eyira kura na aiboko me pa cho number sa betimi afre bia na person ne ye bonkomo 0244 774 282 0244 774 282 and 0500 7272 15 0500 7272 15 na fe oni yen abo enkomo na emom si etu yade ni nyina sima owie se ekimu a ya pa aduane di sanse aduro ne yade ma wo ne beka cho se ya didi ye ansa na wanom ansa na obedidi no hwe se aduane a wudi ne ya na eya just short kinki correct one pa just short kinki eya just bakery wom na de baaye wom na ba ne pa no ene ye sama aduane nyina wom de awiase nyina agya tum so wom nim ye wom de from wonim yo Daniel wom nim ye pa eno nti wom Sunday ebro no ni vitamins wo ebro no yellow one no ene wo sande aye kenke ibie na wo nko adoko no uto no 3 series wo mo ho a utimi to no 10 series cry man ye wo bia akwa wo beto no won kasa ho na se wuto na ebi adaje enti wantimi ani ye medoko ni dia sei ubemi ahwe na ye sei moton asafe ne ye free that same mu eye just what kenke wo mo de ni bia me pa cho djuma de bia wudie no fuani kiremu ewo won mo akache na fe yama dokro ne bi na fa kwasefo wase na bibia enko yi boko just bakery aso ye ewo do me commercial bank na kiri ho ya pe ye numbers ya betimi afre no eye 0256 068 832 0256 068 832 na oni yen abo enkomo na emom hwe na anu na meka akurase doctor na asem ne de akire wo no wo hunu se na anu ye nra me wo ho anu odi fo ma me frɛ me se na nei me patcho hwe TV ne so na brantie bi twa ntro wo ho ena me kwa hweye me kwa ya wo se wo no sate asiatica yade na asiatica na wo sa yade no waka ko se asiatica no kura echewa echew ka wakoma ena me se asiatica ya e ka wakoma wo nim ho hwe o ba wate brofo bi e fa na asiatica ntino wo de bebri Ghana fo ni so mesira wo sa afo no wo mbekun ko 21st clinic ehona Dr. Tedros mo WHO no wo mukura ehunu na Dr. Blessed Foster na edwumafo wo nyina ehunu se ye ka asiatica yade adua ntini efiri otu ase fa osire mu wo be fa na kokom ho sa no se ho te twuma na efa na asiatica wo mu nim o no wo mo kire akyerefo e de kire nkofo mesira wo eno na me kire se ne obetimi atu ase de ama wo wan hwe ye obeka se mozupu echiwo se ekim ebetimi abubu agu ho a onkwa na nyina wo nsode bio wo de ya abusa Dr. Yusuf mo ene Dr. Sisters mo won beka kire wo oba ya ka chi a ye hwetu ase kama e de ema wo ye nkra bata no doso be se dunum ne akati ho nwi gi ye number se na frɛ ye ba bia wo bia na ye ne wo monkomo 0540 311 0540 311 311 na fi one yen abo enkomo hot bite kase ne nto aso ye de ma wo Ebusua yetoa ensem no eso na Office of the Special Prosecutor OSP atnae no womo de nkrata bia ba be kyerɛkyerɛ niema hoduo mu efa kane photo samfo yeraken no foriata ne nsem a womo kyem sesesi ade wanya permanent residency ewo United States na kyese America memu ho asem na yekan ya Office of the Special Prosecutor HM say womo esida shirem ya womo bo say ye o say ye say ade ke no foriate na busuafo womo aso badwo womo kakra ansa Ghana ha womo hwe anim se wo ba be pie mu ha na ye de na kwakọ gina mra no ehwo nsam na kwakọ ye twema mentwe no OSP so obeso ka kire mu nyina se wo mo relax na se obi anya permanent residency wo USA eno nkyere se entansa ye de ayantam ne komu no ye twam eno na enya guarantee amanone no wote na mom de waye bia na eka bia nam ne nsa so ma Ghana abo no saa charges na eda ne tiri so na da so da ho enti no mo bia anye se bia wonya ma Ghana enti eni esika na kam eni ye de won peso mo ye bia no enya de ebetimi akwakọ wiase wo se enya saa kra na te na OSP e de ko Twitter anase X so en wo kotro ne nneoma e wo ho se wo matiti media report ahodo ya ekoso na wo se Ghana ye law firm no ene ntutu ya hodo bia e wo immigration adwumakuo no emu no yade se de di pefe se ye de entansa ebo obi na se nipa kro no woni Ghana ha kra mpo a ye wo bibi e friend no trial in absentia
ya sa nipa kro no ye betimi a charge no wabra wote obi ma so ebi ne ye de ye sedi na tamakulo no ya enne ye de ne bepie Ghana ha sa ni 10 year jail term no a ye de to ne ti so ankese so wo serve ansa no wotu kwan no enna waba bedru Ghana yi emfa woni mfie dudu a wokotena mu amano ne na eyade ampanifo ahye se wo mo ebehye na wakwa kotwa sa 10 years jail term no a ye de to ne ti so no entie mi se de na atamakro die ba yi na nkrofo bebre nu ani da se ne se yetimi aye bibi ete sa de na kyese ye wura ken ofori atani da so pi wo ho de magana fo se de waye bia no wo behye no watua soka enti enne nimra nimfo Yera Frank Davis edi aba betu dwa se wo mo consider issues bi a efa criminal investigations no ene charges ahodo a yede abono na ebre safata mu no wo mo so de wo mo de ebeba beto abonten na Ghana fo nyina ahunu de ekoso afenso wase womo any Interpol and a special prosecutor tanaye hono womo nyina edaso awo adwentoato a emu enti multiple charges a anase criminal allegations a efa Yera Ken of Oriata ho a womo kire mu se ebro 1.4 billion Ghana cedis no eno ho asem nyina ena ene OSP ede ho nkrata aba se omafo nyina enya abotre we afa na aba OSP kwa koboabo no ene ese trying as absentia ni bi no womo beye ena womo ebehunu de kwa emre ene nkrabia na bekire nti yede yani edi nsem no achi bibi foforo bia etofom a yede ho asem ebetudwa na ewo sansem krone mu no enese wuremu ewo eye panyipa ya wono eye titine ni abedi akire edema public accounts committee no a wasan eye employer somrahye bedwane ye renmunyafo Davis Opoku ansa wadi asemi bi atoso ekire se sane adwa kan ye no trial in absentia no se obi edi bonefosem ewo ne manmu na wase otwe ebre nya esansa kwanya bi wo ho betimi ehuri ban akotena wo bi man so na wadwodwo ne ho ewo ho na watimi afa ne ho adi se beya amamra ye wo man mu no entimi ene no enka nkyere so no wakire se eyade o my God ha se no no ye betimi akọ court anase court no betimi akọ atenase na watimi ahye na semdie na se wose adokra no ebetimi aboa ma semdie no etimi akoso wano na wakire se obinya green card na no nkire se bia wo fa ne ho adi ewa bonefo sem bia wono wadie no ho anu ti no wasra senke be ya mpanyifo ya wonom ewo emranim adwuma mu no ene court ya wo mo edi wo dwuma no wonom nhyasie ewo asetena kwanso ewo kane fotosanfo na asam no so na se enso toti a na nke ehu ba bia susan wode bode ho no ebekwa akọwie yentie ne nsem a ene dai wode tudwa efa ho should not just be one company for the pensioners, parliament, and other institutions of states that are mandated to fight. Everybody must be involved in the value chain, in the fight against corruption. Also, be able to trace the entire value chain system to ensure that, the right thing is being done at the right time, not wait till the harm is caused. They will now come back chasing people wanting to FM. Anodi semi etwegu ye eye vice chairperson edema parliament public accounts committee ye renmunyamfo ya wasaye prayer so mrahye bedwane Davis Opoku ansa na yewuramu Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama na kache ne wakopa dwumadi bi hontoma dwumadi a wakopa hontoma ne nyina no Ghana National Research Fund ya yede beboa pa ma ne manya timi akoboko na sane eniema ebetimi akoyie di ama waman no titiri pan industrialization ane economy transformation no niema nyina abekoboko no eno ho adwumadie ena wie yai mampani ni nyina kan reset na agenda ne ho ena afi big push ne kra no na wase ebetimi aboa ma mfiridwuma etimi akona nimu no eno so betimi aboa pa na mampani kasa hu no eno wo chese we nyina no eyade a eyanisuade hu no ebeboa pa ma Ghana yetimi yade yie ebie hu nso eyade betimi aboa mo no so ne suade hu ba ko de ba ya wato din say 24 hour economy no etimi aboa pa ama sa project no etimi akona nim ne nam sa ayo so enya sika papa e de aguoma yi mu mampani bra ho launch ye no ne nsem ne bi nie. It is now my singular honor and privilege to formally declare that the Ghana National Research Fund has been officially launched. Officially declared launch and we are launching a kama Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama
Na omampani ensem ni mu wajumedie no ase no wo amane se Ghana ban adane 100 million Ghana cedis se fund no seed money eno no wo mo ede ba beboa se de beya Ghana National Research atnaye honom no wo betimi ede ahye dwumedie no ase na wo kire mu se niam ahodo bebre abafu nimdie ene technology ne innovation akwanimu enti researchers nso esesa yetimi epagya wo mu dwumedie ahodo ya wo mu ediemu na empempi no ya na foto a sankrofo yi ede beye adwuma no na akwakwaye boachibidi enunti ena wono yesi leadership by example enti omampani no wankasa tuanamon ya wahye adirect se 100 million Ghana cedis no wo mfama research fund no se de beye wo mbetimi ede aso mu dwumedie ase. I'm pleased to announce an immediate catalytic allocation of 100 million cedis to support the operational launch of the Ghana National Research Fund for 2026. And so I'm requesting the Ministry of Education in collaboration with the GET Fund and the Fund's Governing Board to ensure the transparent, accountable, and resource-oriented deployment of these resources. Wey omampani His Excellency John Dramani Mahama wono kasa wiye no osofa wo hwe homasua ensem so Yera Haruna Idrisu wono so ede kakra to so no wose research ne de ho hia enye ne se ne enkrofo sori a predictions akodo ni nsusu ya enyina so papa bi anim no wo moye won pese wo mo test popularity of aban ya wote so yi enso eno kro no ya na entanko ye nemum san hye ya wo mo de aban no betimi aboa ama eba ensusu resource akodo ne me bi ati information e betimi aboa ama researchers wo mo kasa wo ma sekire wo mo bo na wo matimi aka akamu no kradia nyuma bi sei ene betimi aboa. In the country today, many are struggling to measure the popularity of the president, the growing popularity, the decline in popularity. But you know, if you conduct a good research, and that research analyzes the outcome of the 2024 presidential election, it can only lead to one irresistible outcome: a popular president with an extraordinary mandate by the people of Ghana. Onmonyamfo Haruna Idrisu wono na yesoafo a wo hye ehumasua ensem so ne ene ekotie yi afeyenremu ewomro shebedwem na wotwe no na edom kuma no eba health committee na wonum edintintima wo mu no wonum efa wonuanom eka won ho eno mo boremu asantemantem aferi kro ne mo baabi a wonum esi military hospital no ena wonum ekra se wo hwedwumedie no a eyade a wonum ba ye no obeto aso sense na bandada NDC no ena ehya ase ekoduru baabi ena wonum ebeto ya won so aban amemmo no akoye ntoaso nti no wodi sika botene ehyemu a wodane ma contract ya cha se wonum egudwumedie so na wonum die na fofia ntoata na adware abamo abato ne ba ye no na cha se Ghana fo edom kokromoti awo mu enkonsa na ochese se be ya wonum betimi ahwe na enema nyina wiemu peye ede ama Ghana fo yempomuden ho nsem ne titru na nsanyada kwafano chia ban ya sabia emergency hospital ho na say emergency part ho no baabi a no ochese nkofo bunkama faso ntie no enam so ama doctors ne ka sem obi ada emfa obi a wanya epra denden say emergency case bi ama ho no eno ene kofa so a wonum ebo anan ekọ ho na so mo koye no ye de mu nsem ni nyina adan mo anya kwan enwura ho sanse ochire se panya no ogina ekwan no se security officer no echese nya bi apanya bi ada ewo ho ma wo mo etese de wonum esusu no na asem we sei eda ba betodwa se wonum echese obanya nteye se aban no wode aba betodwa se sika wonum behia ede awie afari military hospital no eye $85 million. No wasi we say wuti bi wo hefa wasi we aka $500,000 po e na aka munti aban no ekofa sika we say e be ka safe na ye hia sika we yansa na ye wi a wasi we emu orem no nso sa abonefo sem bi wa aban we say tirimu a wo pese odidi Ghana fo e ma ye boka ye nkonkotie rakofia mankwa ya wono edi domonim ekasaye. We all want the Afari Military Hospital completed and operationalized to serve the health needs of the Ghana Armed Forces and the people of the Ashanti region and beyond. However, this must not become a conduit for daylight robbery. Any attempt to use the back door to pay this newly generated unjustified amount of $85 million can only be described by the popular Ghanaian cliche, create, loot, and share.
We will fiercely resist this scheme. We demand value for money, and we will protect the public purse. The government must immediately abandon this fraudulent $85 million claim, pay the outstanding 500,000 United States dollar, and ensure that the contractor completes the remaining 2% of the work without delay for use by the Ghanaian people. I will see any power kasa ye you raya your friend is so no for coffee amankwa benu wano ena dom kuman wakasa edema bedwakoya wano mo shebedwemu a wano ebobo eye apomode ho ensem so na ensem ye ni edi akire de be frato wa akire bia no ye mamani emfra wo ho no masonso akosi ewo ho na bra Kofi amankwa kasa wi ye pe ena oremnyafo Canada akompra kwa Japan MVP for Mr Boom wano so edna no tu mo bie no ache what it is a for your press conference now when him send people for na nka wa stop am kra say mabedi aban so mfie nwotwe afare military hospital ma anko ho wo bi ba ye bedi busumi dunum pa mo se won fa busumi dunum nko wie na eno an say na ame one day wo ka de a kire people for munye din na we president Kufuor kra na say ho ase NDC for beto aso mo ba ye mo anye ho hwe wono defense and interior committee na obra shi bedwam no wono no oda so bi wo mo yeso am ko hokra ya mo man ko ho enti obi ani wa hokọ ho de one person ampo ko ye ho adwuma eno enti ne ma mo nyina ba bi Kofi amankwa mo ene Dr. Nana free ayu mo nkwane na mo ho nkwaye mo ho self aggrandizement hwehwani mo ne ma bia na wono de wo kiri ye kan ga na asem. I was the chairman for defense and interior. This hospital, it was started by President Kufuor, the locations and all those things. NDC came to start it. When we came, I'm an MPP, but I have to tell you the truth. We're talking about Ghana and nobody. We didn't do anything. Read my lips. I'm telling you the gospel truth. I was the chairman for defense and interior. When we decided to go and inspect Afari, they stopped us. We didn't go. So I heard somebody talking 15 months. Has Afari hospital been there for 15 months? We were there for 8 years. You didn't do it. Don't blink your eye. See, we are not doing politics. I'm speaking the truth. This is Ghana. Stop that. We will criticize NDC. We will criticize MPP. That's the only way to go. I was chairman. NDC started this. Why didn't you complete it? You were there for 8 years. You didn't complete it. When somebody comes for 15 months, then you have a problem. Please, give me a break. Ghana, we should love our nation and stop playing politics with everything and do the right thing for the country. And that is what I'm doing. Media ni ame ya no me do me man moma yenya amanyo sem tantan no ayaye wo krom ha sei no na yemfa oman ho do emfa anya adwuma Canada akompre kwa Japan e na ode nsem we nyina to dwa na we nyina no ne yekwatwetwe ba ye na no anya mfinhia aduosia 66 years eno nti na wode niema bebre e kwa akwacha ne incubator makomako aduanan num 45 pickups wode kwama prosifo kra de ne chenkuri eno na no opo chekudi na chi a wode sansem we nyina kwato dwa na no kra no wode niema echewie ye no wakasa wo ho Omaimu enioma bebre owa yihia ti ayama gwense na niamu wa idea e mambo hini hima ene disa idea ni baya ene me yiri disa disa the tour creators ni million yache ama hospital ano pesa niamu amone mo witness ama a police for car any motors and mama 37 so car with incubators and other hospital equipment. Kafena Edu other hospitals one here incubators enti mauda na Yankopon ayebiama even some person yi mama mai abusia saa na beye say ya na beye na odi ahwo incubator makomako aduanan num 45 there be one thing ye enya 45 enya 4.5 asem na make 45 na ba ko bo akra ampo no eyesen ana no wode ma several health facilities 37 ka ho ye 37 ye wa heye e ka ho regional police hospital e ka ho Drobo hospital e ka ho na other selected hospitals a wo mu nyina wode baboa ama sa neonatal care equipment ahodo improving health ni nyina wo de gum
we ya wa mananso wa pick up be wa twi hu nwi woni nyina koma prosi for say ya obehwe na prosi no nam fam enso no wakwachi nipa ebia no wakwa patrol na ne tuo sen ne kwa ho ahwe ye kromfo hia no a wakobo ne tuo kra agi ne tuo de afri ne nsem sebe ya o madwuma no be ko ye dia ma no matimi abo man ga na nipa ho ban ti no wasan de pick up sa bebre esa de akoche prosi fo ba akofo nya ban aban na ya nkwase ya ntonyo mfro no ba akofo aya sa de we sei e de ama Ghana fo a den de be ka kire no nyankopon hia ne pa e ho no de nsem we nyina kwato dwa wode ya afaridie nso san wo akire e ma na opon chicheku e fa ne nyina kama e de bre yensi eni yewura ya de mompene no ebusua yento akase bono eso na omeyi so afo hwe humasua ensem so yewura haro na adruso ni asa aba ne hweyi na wachire mu se processes bi ekoso ya we no eko e de ama University Teachers Association of Ghana UTAG force na nsem ntemu no wo mu esu se book and research allowances ahodo bi esesa wo monsaka no akam enti abanhwe no wonye bibi wo so wo mahase processes no enche wo monsa beka se sika no na wo kire mu as a Ministry of Finance sikasem aso ye honom no enkrata sem bi ese fata se wo mo hye eye ho adwuma se de be allowances no ye betimi release e de am no ni nyina egu akwan mu enti Ghana ban so de wo se wo ma wiata so pa sa de bi e be ma homasua enkanko etimi awie mu die no eno na ban yi ehye no waye. The President of UTAG, Professor Vera, let me recognize you and to assure you that President Mahama will not give UTAG an opportunity to go on strike. Therefore, your book and research allowance, I have a copy of the letter here signed by the Minister for Finance. What you may not be happy with is whether the exchange rate is the Bawumia rate or the John Mahama rate of the exchange rate. Olmonyamfo Haruna Idrisu eni etenenken afe yemorebo wo Asante Montemo na eyade ayeka say Ghana Registered Nurses and Midwives Association wonom enso edi wonom edwumedie bi na ni nyina no 2026 Nurses Week celebration ekoso ewo ejoso kropon no emu ewo Asante Montemo enintin ene atwetworo empanyimfo ye wonom animu de ewo apomoden ene ho ensenkaye nyina da ekoboa ye emadwumedie no edune mpompo so na enumu no ena panyipa ya wode wani kiremu ewo Asante Montemo a wono ena edwemtreni edema ekuei for hwe de ni de hyiante amankwa aba Yura Jones Efriye Anto Esquire wojina simpie so na wojina apaso na woji akasemu ya wode no nseme tudwa no ena wode adesredie bi ema aban se adaroma wokura ne nsemo kura ne achechede wonu madwuma no nipa ho adwuma ena wonu ye na etode bi a wohwe wonu pempenso ya wonuanum bi ya na wo madru na ebre awie du se aban no ene certificate na sefo ene diploma fo ni nyina no wo betimi aboa na ka efri na ekro ya no anase ni mwanimu ya no wo betwa saade no so na obiada wo beba aba beka wonom ho se wono wo ye nurse ni anase midwife ni no one kita certificate kurampo no na enye ni degree ena ekita no yenkwa ne yenkotie wo se ebeboa ama oman ni mpunto ayasa kwan so no etimi afanentampa ede efra Mune research nyina kyerɛ sɛ sɛ wonya nurse ni a wasua ngoma akɔ akyire a sɛ ɔhwɛ nipa obi a ɔyare a ɛboa no ma yɛfrɛ no health outcome no ekoyi enti yɛhwie mu so saa kyerɛ sɛ nurse fo yɛde ɔmo kɔ school nursing training college ɔmo kɔyɛ certificate program no ɔmo yɛ du a mu nwɔtwe ɛwɔ qualification a yɛde yɛ degree a ɛyɛ yi enti yɛ sra ban sɛ diploma ne degree sɛm no nyinaa no omuncha na yen training nurse for ni nyina as degree for faculty teacher for chirade na yahwehwe mu ahunu say teacher for ne fa o chire nursing training no ebebere wo PhD bebere wo MPhil nurse we say anodisem ya Yura Jones Efriye Anto Esquire ede etudwa na wasan ede ebiemu to aso ede ko ema aban no se etode bia na wo bi wani so ade hunu so abekwa kogye ntetiye aba beye apomuden adwuma nanso no wonum awia adwuma ho nsem kaye no
eya na akwakoye bibi e wo se yade ha dwe papa ye aban ne hwe na wonto ase na wonpe anop mesibre no biem nso no wasai e de techre se ayasabia ahodo sewua ne awo sidi wo ho afali military hospital ya ka ho asemi ene miamia ahodo na aban dada no ehye ase ya wonwie ye no wose aban wose emomoden na wontimi enwie sebe ya wonso no wadwuma ye mu no wo ho beto wonom amagana fonso eho ato wonom ewo ayasa kwan so Ashanti region specific no yen hospitals on sema aye you know ye can say parties are how do we no nyina any opportunity say nko be wie no manwie enim say nko bi anya nko be wie ti empesa amanyo sem no ebebe mu na omoma dwene yen apomden adwuma efo no de ye can and a professional advice say hospital akase nan a yenia enim say abem pa ba discussion kakra dia obeti ma wie no de nka o wie ma yen ye affordability hospital no ene sewua regional hospital na ewo ho nanka yenya kokoben oforokrum constituency de no ene de so ka ho nanka immediately no kebe nka ba metima ye no fiya ma ya nka ebeboa ye pa nurse for ene midwife for 2020 and 2021 omo su ego su fi in 2020 2021 22 23 up to 24 nyina we fi yesra ban say the head ye koso nurse for no say they say brejuma say nurse no akoye emajuma bibre nti ma omo reproductive age na ibasa maternity leave ene me bayare ewu mu no edos Anodi semu etwegu ye eyamia kasemi nua bema ya wa ya Ashanti Regional Chairman e de Ghana Registered Nurses and Midwives Association Yera Jones Efriye Anto Esquire Ebenezer Owusuansa ene bobo ansemia no awoto e de maneye na ye to ansem ne so ewo ensem fufuru wo so afo ahwe Ghana ansase ne fuma gudi ensem so eye elembelem na hyebedwani onumnyamfo Emmanuel ama Kofiboa ono na ye kasa wo kire aka e de a kire omayimo one more from Ghana Geological Survey Authority say oman Ghana mu wo bi esidan na wo behia say ye ma no tumi krata wo de besidan no a every one mo ho se ne ye be ya wo behwe hunu se ampa nipa no ne dan a wo ba besie no o satisfy bibia requirement bi ewo mu no waka no nyina de akosi ansa na wa masa atumi no na wa wo kasa no na ye dwuma de bia wa ase na ja wo mo egusu a wo mo bonkomo no a na no ponche eku na de gina ho eno wo che se wo mo gusu ye dwuma den pa e de aboa amasa de we nyina eso atimi atwa na se oman no kakra na dan adwuragu kakra na obi akosi dan ba bi ense so odisie da asase wo so obesie ubehuna akofo ha kase pa de aba na se ne be ya oman Ghana mu se asase wo so obi akra ntimi nsi na ye bo ho bra na ye tu ho na mo nyina yie no eno nti e na wo ka ne se yie na wo ka ne se far beyond geology, intersecting with urban governance, infrastructure planning, and national security. Accra, home to more than 4 million people and the nation's administrative and economic hub, is also the country's most seismically active area. Rapid urbanization, informal settlements, and weak enforcement of planning regulations could magnify the impact of any major earthquake, potentially causing severe disruptions to national governance and economic activities. Indeed, the mining and natural resources sector faces significant seismic risk. Mining infrastructure, tailing storage facilities, mineral processing plants, the energy installations, and particularly those in the eastern and western region. We elembelem na shebedwani onimnyafo Emmanuel ama Kofiboa wono na ede nsem nyina to dwa yama ne boni nana oponchicheku wafa ne nyina de breye abusua wo mo de hye ene abaiwa ya wo gentiti level 200 adesuani wo University of Cape Coast enkowiase beto dwa se wakohwere ne nkwan ya wo Hatchland Beach ya wo bia nimu ekwan ye fa so a wo mkohu se na mu no eda ho se obi na aye ne saa anampo se nsuo no okodware ye na twen ne beto ho ho nsam aye bebrampanifo eye hwehwemu wo sansam no emu na yade se aprosifo ebo amane se IGP ne cyber vetting and enforcement team a waka wo mo ati kwasa wo mo konfifi mantam Cape Coast ho na wo mo kobo ma hwehwemu entimi nkoso no wo mo akyere abamu abako ya wo no na mfihia na duasa nkron ya ye frɛ no Michael Mensa se Innocentia Achukwi Avinu ya wahwe ne nkwa ya yi yade se wo betimi abo hwehwemu a wo mo eye no na eba ye ne asi
Innocentia Avenue de na chese mikromfo na bia na eno na video bi sha se enna na mahodo ne ade ene yesi na den na ekoso wo mcheso wo hwe ade a eto ababa wa na yaya na wo mo nhyeda ehunu de ekone ne yeba no de ya na ebusuafo nkyeresa ade ba ko a wo betimi aye ede adwodwo wo mo akoma ene se wo mo ebefre nananom enti duabo bi abam ebusuani ba ko efre no mama niedo wono na ekita snap no enti mo a mo hwe ewo YouTube no SOMPA FM live no na yede ato ye video ye page no eso no wo hye white pa no wodi bia bonimu ene wode hwene agu ne komu abodu kufita bibia white wo kita snap ene ensem no de wo kan bia nkasa yentie anopei o show ni o yaw ashamakuma muma na enye bibia se ya ba eye sister Penny ba a ye fa ni Innocentia anopei ya wa ha ya ka bia nhyem ye te se yesi o makum ye ba owo UCC ewo Cape Coast na o ye me ba pa me sister Penny ba no o yaw ni arewo o yaw ama me ni papa afem asa no mudi omuba akodum pempenso na weduro no eye ya rewo na anopei me pesa me ma ebusuafo nyina ati asese enye obi aba na obefa akokwa empos akola no na wasai anase na odi beelechi na we akoto no mpo a enye ensese beto no efise obabia ya be masem saso na be ma bia so ye masem ai be bia wanyi adunu onya akoda oyaw aba eti anopei mu hu me ha miedo afa mesu de metimi aye de abo me ba ho bai e de abo me fie ho bai eni se ma invoke me so me ancestors saso na ma invoke ensua ye dano anopei oyaw pa ahye me boma oyaw pa ahye me mu trese ya endra me hu ni ma me no ama me reku ye enti mama niedo wono na wadress se konfoba ene se ensemu a wodi tudwa efa Innocentia arekosemu a eto no ewo University of Cape Coast wasa ensem kro ya hono wodwani kyerem wo finfin mantemu a polisifoɔ akachi ya ewo hono wonom so etrese bambo ho nsam no wonom ayire mutawe ya eye hwehwemu so no nkonso wonom ede ahyehye so efa era Innocentia ni wo ya wawu ya ewo mpotam hono ho na wɔkyerese ye kasa ya no eyade a ehwehwemu gu kwan mu no wo machi abrantie bia wono wɔkyerese wo ye Uber driver na ebra Innocentia eyira ye na wonom enim se bia waka baabi ede ada eye poano no eyade a na wonom hwehwe no Vicentia na se Innocentia eyade a wayira na abrantie akwa comment ewo saa message na se mo penede ya monko baabi a adwoa kan ye Hajj Beach Resort ho na ho na mo behu no na se obia de to ho a abrantie ehu se ho ene wo wampaniampa no polisifoɔ nya ne ntie ya wɔkɔ hɔ no na bia ya kro na abrantie no messages anu ode comment ato ase se hɔ no na ɛhɔ anu mo kɔ hu se ɛyɛ Innocentia na mu ɛda hɔ no ti no ye ka se ɔmo kyerɛ se ɔmo akɔakɔkye no ya wɔno ɛde hwehwemu ebisabisa ne nsɛm se wɔno na di sa abɔnefo sɛm no ana se bia wɔfa ne kɛkɛ ɛna wɔde ne kɔ hɔ ɛnu nti ɛna no onim baabi a wɔda no na yɛnkɔ Chief Inspector Evans wabra na wɔno ɛkasa no yɛnkɔ nkɔtie ensɛm ahodoɔ ya wɔde tu driver bambɔ ho nsɛm ɛne hwehwemu ya ɛkɔ ɛwɔ awerɛhosɛm ho. Initial investigations suspected that she may have been dead before drowned. Yeah, that's what we suspect. But of course, it's just a suspicion. We are still working on it. We are still interrogating who was the last person she was seen with and stuff like that. So when we are done, we'll let the public know. Enipa wakasa ye eyemfifi mantam police akachi ye wo hono ne awone amansan edi nkita ho Chief Inspector Evans ena yetie no no na ne kasa no achi no eye UCC school no empanyimfo ene wona wokabie wom ewo school mu hono wonom so etre sebra ye kasa omo ne policefoɔ no aka wonti apam ho sentampe ho maya wonom eboa ama ehwehwemu no etimi awie mu die na wɔkye sebra ye kasa die wɔka kye wo bia se wonka na koma emfa ento wonom eyem school na bedwako no wonom hwɛ na wonom atoto niema na ne titru raya no Innocentia no etime wodan ba ko mu dabom no
wase wo mo epe councilor bi de na ama ne se be ya wono so no ne tirimo enya ne kesene na enkofo ha bi ntimi emre ne yenko na yenkonkotie Dr. Kwabena Ntwekwanadu ya wono so ekasa de ma UCC school no. When these things happen, of course, because the police is involved, we'll be doing our own investigation. But to what end? Until you cooperate with the police to find out what might have caused. But we work with the police till yesterday until the police gives us a briefing on the next, if you like, information. It will be difficult to speculate. But we know very well that the police are on the beat. We are not happy. We are sad. We have been able to speak to the student, especially the roommate, on those who are closer. They are going through counseling processes. We are really very sad. It's to appeal to the Metropolitan Assembly, if you like, government agencies responsible for our road and lightning and everything, to make sure that we have a very good environment. Oya public relations officer at the UCC school no Dr. Kwabena Ntwekwanadu eno kasa ye ne krokro mu na desuafo ye omoso eje enimde e wo school pon mu no enso kyerese bambo ho nsem e wo suapon no na fa bi no e yade a etechema ne titru Pedu Junction UCC second gate no ya kyerese wo se e fa elmina kwan no so ho no ene mpotemo bi a eno e popiemu e wo baabi a no senhia ye ko hu se na emu na da no wo se ade asa esum kabi na ho nti no empanyimfo ye bibia fa ho a enkebetimi abo bambo ho nsem. For her being a student, at least there are some things she shouldn't have opened doors to. She didn't know him, but because she felt like it's online thing, so she felt like going out with him in the first place. So to me, it wasn't the best decision to take. It's a very sad incident, it's really worries. We all don't know the cause of it, and we as a students, we have to just protect ourselves wherever we go. We ought to let our friends or roommates know where we are going. We also need some little improvement in it, so they will have to enforce their security systems and also help to protect us. And I want to put it on record that UCC is a very safe community. As you can see, activities is really going on. We have to prioritize our security first as students. With the nature of the road, they being a highway, I feel like the lighting there should be more than it is as right now. And the place is full of bushes. Yaba ye bambo ho nsem na hia yankasa wo pie nso so anacha se wo yonko ya woni ne wo ho no no abona mane fa kwa wo kose be ya BBC a obetime enya moa bi ede ababebo UCC ensemo a efiri ho ba e wa Innocentia ne nkemu ya wakemu no echi no ene ede mu amanebo ede asomu yi abusia hot bite ane hot bite kasi ene nto aso ene ede ma ho no cheye simape ye to aso sisi ya Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo Heba Clinic aba Accra. And you won't hear passengers a gumi kaimui. A hana do one aircraw. Hey, and this Accra and put them at the moon. And yet the Muampa. The said ye, a Duchem Atlantic International University, America Memu, about Dr. Dujanfi Babasu, honorary degree as a professor in biology in herbal medicine. It is said here, I am Sano, I am more. Oh, Missy Minim wife, your copa war. 1 year, 1 city. Need send the 2 months and 8 years cano. Miss Mikone. And said, Uncle, ye na Esakakra. Say what Peggy Mama, what you bem. Connection, what you about the crow? Stroke on so dear, what found small. Chessa, I did you who any dear Siano. Yari Bia Tatia, ever Dr. Tamdaso and so. Diabetes, hepatitis B, prostate, hypertension, malaria. Yari Bia. Kumasi say, oh, opposite government school. And then Krahanso, Obepim, or Pokuase, Maira Quanoso. For a doctor, 0244 774 282. And at 0500-727215. Midimafo Herbal Clinic. Wudimafo ne hwa. SOMPA TV, Emma Aketiapa. No kwasem Emma Aketiapa. Yeden sam ne kwa kowie mu ewo amanone. Na amanone nsemu no baby agina North Korea. Safo kan tanka banti e sore de amano. Na wom de agukansi ho nsem no de abrɛwo. Na North Korea house say pressure ya ba wom so. Say enche bia na straight of formus no ma bia tum. Na patro no so ate wo Ghana. Na bibia tumi ayebɔkɔ. Eno na
amanfo bebre ene analyst pandit wo omo anim ntokwa mu pa no sa adwo am se tena se betimi ahwe wani akidin aka che se nche safo ne Augustine beko ampa so mbeko ebeba mu life be hu ana safo ne Patrick dia bom wa akire ho ampa so mbeko yenim ne ntia so mbeko ni nyina de na mosa o betimi ahwe pa hunu na eno na safo ne bia ahwe hunu se opiemu wa North Korea se si ya sawa mo so ye nuclear weapons ni bio nia me ofa mpe no enu bi no mo ye no eno na manfo se the pressure e ba beto North Korea so sense se wonu mo anyai wo mu nuclear weapons na wo mo ye no a America fo me ofa waka no ho no pesa America nko an nya nuclear weapon na one ne allies no ahwe ya no wo bete ne so de akwa kogi North Korea so am wo be di North Korea fo nso ani eno nti North Korea fo pa anka wonu mu nyai sabre ya make say ya amanfo se send Iran any US and Tokano, Nina to about Betano, and Shea Washington and the allies, Nina focus on attention. At the Korean Peninsula, no Mako Yajumaho, Sanse, Ekobana at the Assembaba, and Sadia Wayne in answer Ayakono, South Korea, and almost who say one more point accusing fingers, Eddie Ura China as a China for, and a deep Tim Ban Pan, and one more supply North Korea for at the end one more. Ekoba say no, among for baby, come from Musa. Aso, Sebeyo, Anna Sebeko, Anna Sebeba, Sabria Menoka say, Ukraine and Russia, dear, young country, Russia for Sugusu building nuclear weapons. Oh, Aso, more of any better Russia, and also North Korea. Zinjin mo be makwan se o meshe North Korea ho na ho so o meshe ho ana eno ya sam kase ya aba eno nyina no ye bo hu nkonta e de ma wo we so na ye gina na anwumere kase no ne ade bra wo SOMPA 106.5 FM nkran ha 93.1 e wa Asante Mantam mu Adamfopa Radio France amahin kro pa yinu ma sabre wo mo twen se na asafo kantanka betena se na wo de commentary e de abra won no wo mo nyina etie SOMPA 101.1 e wotakwa 103.3 wotakrade 106.1 e wotachimai 98.9 wo sunyane 90.7 won kranza 101.3 e wodoma Doma FM 100.7 Edge Kanashia Ban Radio Efa na mankasim so Kingdom 106.1 ajini nyina agum na fe YouTube ne so SOMPA FM live ye jigu mu na ye sane ni nyina kwagu www.sompaonline.com so na ni nyina etimi ko yie no ye de ni nyina esie medimafo ba center ena bo aye bo echidom bra just what kenki eka ye ho na 21st clinic enso bo echidom no enuano mu a ye baje brebe kenkan sem ni nyina de ma wo na se to gasi adawroma de ko Facebook ne so ene YouTube no titiri pa eye me wadoma nkoma chia me obrempon na kwaku ampoma me guess Ajua asare enafei ohine ire mame ekua yebowa esia mabronya ebusia da munyina mo ase ama moniti kudonto ayi ya friends be masafo wo ba betina sena senia wake up no ho nsem ne sitie no watime e de ato aso amam tontonte yanum nsane e fadwen ne e fadwen mpa say na nim se brebi beba ama tonti na 74 upa ye ne simple T74 abeye adru tonti na 74 ana T74 asa twe yadwene esina nanom dodo so se de na dodo bua ma nanom enyare basabasa no saa na tonti na 74 ana T74 ebu anipadua no emo immune support enti obi onum bie no abrebia ne